episode lo kecok jadi peneng ini itu kacetan political lain lo labang so talk show lo lake election apa tak lapen six sidul long pulo andeng pihini andeng so proxy long methang council election kipi doji aphan ajakong du halada paragraph 2 second lo lapen ini tu Indian constitution long nam lo pote puthok thek long ji article 324 long nam lo pote halada council alam tokte halada election ko chapter ma se dolo 324 article long nam pote thek ko halada lok sabha election lapen president lapen vice president election kipa doji aphan si jakong chot tasi kopia pot si council aphan halada tok kon pede lo lo takte council atum amethang independent ajakong du bino lake andeng pihini andeng so proxy larda alam non aprangsi penengwe kacupa pon panelis do aprangsi nili independent pachini pon pon nili tung kangni bangke ake high sir je katha retired IAS officer lapen anang non APHLC long ame pul alang panteng pon sir lapen adun sudu telang ang bong kangni bangke ake high bikromanse alang li bothat lang solo non ame pulo APHLC president alang pan name teng pon lo lapen adar sikang ni bangke sangpi rita from sapi alang li APHLC long women being as secretary lo alang li pan name cepat pon teng kan kira pon pot teng pon Kardom. Masih non labangso ajai make mata topik nitum dam thupit po labangso 125th amendment mate constitution kan chap thuoi pharoi sirai ko rakho lada akinang sot hormu lo pulutan te jokon po lapen akinang ne hormu lo te war kon ko masih constitution amendment pulo amendment po hormu ke soni do amining mak isia mak akimi ke jokon tu lapen ison pada bangke aki ban hormu ke war ko masih non neli aprang si sarvang se apor pikon po ele tum council atum non state election commission bansi council election lapen town municipality election lapen village council election da state election commission bansi ajakong kachehodai ji pu labang so bill ele tum melomdo lasi lake aromre kusi constitution long kitok kondo lasi non plarda pen ake asar jaga thale ithan polona anang lepon apor pikon Kardom Ilitum upon tribal areas Pusipulo 6 schedule paragraph 1 and paragraph 20 along Sipulo tribal areas Abinong ke jongsi India ang tan leduk po sonte ilitum a tribe atum amen pensila tum a debt pusitok that ya polo tribal country tribes country of the tribes people pusitok that ya polo seta halage itunge independent kali India arlo sido seta itum han adha independent half independent ason si itum hanang epi la potsi independent pulote half independent pudam dia atheke poisa ke itum je selam dia jakong nang pipe itum phan lapen kaprek adet ha in China Burma kadu weapon ilitum kacing kidu dia phan jakong nang pipe la soni lo jasemet ki lapen eson ko pini dolan ne di non mat citini del son thong ha home abang ta lo home abang ta itum banjong se akaprek itum kalang lo ne limo ban citini del military itum kaci selam ya phan ajakong itu manang pipe la son thong yo military armed forces kaci selam ya phan itu panjakong mapi unarmed force abang yala tanah ajakong nang pichu unarmed force mane Chin ot kraya police abang ya itu selam me pugala ke hala schedule paragraph 3 along paragraph ke thong no sila ya dolo village council village police dan town police village police selam me lapen mo arm pinangi ponte lagi Assam government ba India government ben siap permission aku nang pola bangke amena control ji ke lagi hala India a police dum sinan control dum ponke la sona bang la sin son thong police armed forces ke tum je selam longle poisa tangka itum methan je selam longle lapen ke bang adet pen amena external affairs abang itum long avi la posi half pudam ye the la son thong da itum long do polate lage full independence plan net la sinon ke sita itum inlong arat karbi Assam
arlokedo hasuke halabang suhud Assam alam si pudak non Assam bali halabang suhud Assam arlokedo tribes atum anke from the independent apojo is son of bange halatum upon to placate to English pende pudak to placate them mane halatum upon ilitum upon aning ka pithi o ida dia upon aning ka pe jangje o ida dia upon si ilitum upon half independence nang ipi la half independence nang pino por ante election ke selama ling sita labang ke India against likedam jir akam kali dia pojo lawang sila election ke selama bang ke itu man full jakong nang piden lo autonomous along si emethan along si jakong nang piden nang tu metang le aron ke selam no yung si inon bang nang selam pirong pulut lagi auto lidat po lagi hala ke bang si selam la si kaselam kalilo itu methan kaselam nai ta delita ke dam dia kali hile order habit lu dan ya kam ta kali kaselam ni ta ta mat dan di pu je ta ke ada si selam ni la itu ma council amuni tu sila selam ni la pen la selam pen la da apranga tengke kaselam ya pan Governor apa permission enang ni kicing ko bangke aprang ateng ke setan non apie bangke kaselam ya panda governor permission enang putu approval nai permission wali approval nai putu rong no bangke lapen alo ke kape pas dia bang tuge la aprang menda nang ni pula lagi athema India mata India ta amethanga law che selam no te president se approve nai ke halata president asset asset mane a signature apa a signature nang video ni lan si India law je plan mane lason la ya parliament long hini do lok sabha rajya sabha pass dia lagi ke jutsi ke लिए डालने के president law लोग है approach authority lason dak itum dak law selam etpo ke लिए डालने के governor itum chief minister long like ke lo nang ji kali hill area minister long like lo nang ji kali lagi athema hill area minister long from pulote lage itum asama room si itu je plan der le poker kala chief minister se pituli po chief minister ban se pitule po lage kalilo la itum phan ke lo nang ita 163 article pen kalilo 163 article ke la India constitution pinagama ke lage 163 article ke lage Assam assembly atum yung si kopini a law selam lo pula tante lake under la haroi sira trokepra ke thong 163 article ateng hal dake to aron ateng bensi governor panlo nai hala parliament atumta lok sabha atumta aron selam lote la 163 aron bensi president panlo nai hala bang India tu malama bang itu bagi half ke India kali dia lo mati udang lote India lo sidolo seta isi a complicated system si claim la itu panja kong nang pija pan lock sila si sidol ke salam political aja kong itu mana ki piji apan nong si itu mana si sidol ke salam la posi itu bagi sidha ha article 163 pen kali seta 6 schedule paragraph 20 BA to ateng pensi itu mangke governor pan lupit nanji governor talata chief minister pan pinang ni lata ada ke to ateng te consultation consult chak nangi alangli governor bang puji ording ko kagos son lo yo lo nang senang pini ningje intung ma puyo ke puyi chief minister pan lani tha son si claim ji pula na pini ningje intung ma ningje po pulo je ai governor po matha ding po la tangdet meeting tangdet pi matha ding po hai governor chief minister ma minister dengan ningje alam antar aning governor bang aning hangte ding po chief minister ke kaningje alam aning hangte ding dilu ding de der mat sidha itom pan la sohina pidun det po nang lo det po nang pe pas det
la puyo ke claim nang ya bang ya Alas sa power governor ng salon. dollar lagi government discretionary power discretionary pula ke lagi bang phan chikida makam velo ni mana discreet ni misal ni metang ni ke hang teng bel di claim ko yo lam orthola bang meaning la bang asamis pen kudam lagi orthola lagi lai alam bang lasi ladak abang mo pen ar dilo playing place orang naglang lasi ladak kit home election ki pa 2 ajakong make state election commission man pidat ko number 1 lage Karbi Anglong Autonomous Council election ki pa 2 lapen hinie bange municipal election lapen non village council election tame state election commission pase choda jat ko 125th amendment 2019 a bill lo do yat lage do at la sila sohor mu bang la illegal ma la sohor bang itu rat pan la non town committee election ka pedo la pen municipal board election ka pedo law ke halake Assam municipality law 1956 pen Assam bol India binong kala the Assam hala si endun law hala pen itung council la pan ke hala endun tu pupi hala so law 1956 law pen le election pedo nangi town along di municipality board tapul ada pupi itu hal enun tu dia lelo aku itu malah autonomy ku abang aku kang botuli puge lama si hala enun nang ni pulu nang tu metang le selam no kasi selam nang ita paragraph 3 pen cover along establishment of village and town committees polo hala panan tu law selam no kudaku tu ya power to make laws with respect to the establishment of village and town committees. Allah Jazalam nahi. Halam 1956 spot endu nangi pupe. Endu no lo lagi. Silam no halason pachinglit koyamat itung kenang ji ange endu no mat kenang ne ange emitang si tok net la pulot de la mispo. La si autonomy puilo. Autonomy yung se chepe do yelo de. Autonomy yo alam man hai de yo. Kaning ye emetang palang ko pia potong muni tu sini ne dia ni emetang kempo puamat oko Chakraborty nang klem pi rolo de lagi emetang ali dia dole lagi kala lase kala dak sixidul abang long mata ketok do lase even the parliamentary legislation cannot directly apply in the sixidul area but in the council ketok pada ya Assam ko pima Allah wasalam ladak sixidul area ke halak ajakong amelu lagi pusida ketok lase akiro pipart pilo non labage itum angdeng pi hini angdeng so troksi long jakong piat lo da council village council ape da town committee non town committee men upgrade chelo municipal posikipulo non pasi labang so election la pen wrong kaching turia pan village council election anda be council men si edo konabu non state election commission pan pidato de jakong gache warlo la pen lake state election commission ke lake panchayati raj act 1994 anikan ke seng pen labang saron ka pincong ko bina lake bang hap panchayat wrong ame hala ke be ke chetum kaching wai wrong ame election ki pa doje pa la si labang ke tum ke deng du nolo si sa beta pachini bon akilo bilo sir nang liklada pen rapan ki pachini je po ki pachini kontek po non adun tu biroman se long se dampon po dampo la sinili nakar jupon kang tung bang kala hello labang so 125th amendment lapen abil bang kala hello ki pon kan 2019 belo ki pon kan non bang kala tung parliament no rajya sabha ang deng lo as non dolo da place lo bil muka la silada ason abil jasemet MOS song trokatum pen kacetok alam don aputhak ka henu pipika pondo nasi halada 50 sidan bangke non edupon populo lapen sit trok bangke governor si nominate ponpo lapen sit trok ang bompen sit ni bangke suardo panse pipon po lapen dak kelang nam nang je bangke lalo sit ke bangke open categories di ponpo nasi 6 sidulong pulo andeng pingko longke lake kai sotum along riba tribal atum tribes atum itu athai pusi ahwar pusi pono lasi labang so sit kep kipi pon dera putha nang lihin ben pilot pusi Aphan si Karlo pa jiro Karbi Anglong gas Karbi Anglong apa
de mahasa ora to an pantame la so asid kobat bang eli tum arjuga arjumisen lapen lingda arong mime sita hala so long ili tum phan hala da open category ki bikok bangke lake ili tum han totally 6 schedule ke na go violate pamil ili tum 6 schedule long thek long lo kaduk wil tum sar ning jewer lo hala da paragraph 20 teng pen ulotan pe la tribal areas long si la da seat gap isi general area pinchong der hala bangke lake si schedule phan constitution mini constitution phan karkan binong lo si dum sini kon la si hala da ili tum non council long kachari bom atu mate council non elected atu alang litum rat phan pa chini bangke jumesen nang sita ultimately bangke tribal areas lo de tribal to ansi open lo kadi tribal to ansi open lo te ulo dan itum tribal satum phan open thai si uthot kengsang tum phan open ang bilun su ulo kan te ultimately bangke reverse effect ke bangi bangke tribal satu mansi reserve seat bang nang bi pichul itu si minority lo itu si minority lo porsi lasi itu mansi reservation bang nang bi pichul la lasi lagi phere meme khangjang lo lasi 125 labang so constitution amendment lo ka phere meme ason do lasi la so long bangke autonomous council doan north east angkang autonomous council doan sadu ko Cingrum pet isi mai mate consultation mate isi mission a seminar tame deng pen uthot la so rectify ha government of India pan pali dum suni ma basi itu mata jong sini to Karbi Anglong Autonomous Council de Mahasa la pen Boroland pen Chenglong Assam long ke thom dulo la son da kan north east an kan long pangrum pet pen itum 10 autonomous council do Tripura pen ha Mizoram long pen pangrum pet laan pen yung situ imithang autonomous council ajakong pen yung situ manang sewar biling ko government of India pan si pangdak dun bulan tela ke pakai ulang ma pusini liba lalu akhirnya report pino apa yang ladak non seat cap autonomous council do pulo selama ladak isi ake mege te gamlong kan hello labangso paragraph 2 lapen non amendment lo sub paragraph ala 8 si jog dum hayo 7 lo magla 8 si jog to control lo amasla election ki pidu superintendent direction and control of the preparation of electoral voters kasila la pen la ke thom council are low election ki pa 2015 में lada state election pan se pi kono kulo sita bang thana lek sita choma ngatum ke bang resel pot lada bang tok de lo bang yo provided that nothing in this sub-paragraph shall apply to village councils and municipal council in the state of Meghalaya until approved by the governor of that state. Pukok bangre. Bangre se nama si bang nake nang padulong na delo. Talan. Anset ki miret pulotan de bang cuma kunda de ngundet pe. Talan. Upi posi de ngundet delo. Kami le lake labang so state election commission ki mimeru ado ini si bang council ng de ngundet delo. Talan. Cuma adanya bang amesana tradition, ametan traditional law ada ha kecing dan law kopi mah itu hal aron kopi mah dia hal itu cim on pick alam itu dia karbi itu non kecil ka non la BJP karbi itu mah cim on pick Congress tu mah cim on he lo ada malah sa wastu kecing ke ha 2011 pen kente 2011 pen body la 2011 MOS 1 kalau MOS 2011 hala hut pensila UPDS court election ke state election commission mancipi dia dari pada kreator penangan pula UPDS alida tum tabe Facebook long sitok lo je state election commission is an independent body for conduct of election lakul hai setame lang pro ke mesen na setame arlo alam ke lalo paragraph 276 lo teng ben ajakong nang pitu dia rapi ajakong kacicini ne pen state aphan kachehodai ke lage henopi galam no mati nasi abinong village council kape doji kata weta hala anon sorma pen ke wang commission along
ilitum hadap do pidun adlo. Ben hala soki pidun ating ben si la itum a village council an ke pidunan hi pura ilitum hadaki pudun. Servan ke pud hadap do. A parliament long legally adlo. Servan ke pulo Rengma dum injang tiruk winyo song sadwen pudo. Lapen ke Raji na isoko pudo di masa tu pen kuki ma ratung tulsung waisa pudo lapen ke hala syama tu mukpom chauhuban pudo lapen khaskia tu dorbar snong pudo lapen ke hala garo tu songko dilgaba pudo dilgapa bulan dilgaba pudo ni songko dilgapa pudo ani aking nokma pudo la anta pedo nangi pusi ilitum pudun edlo la bahana commission atum a report long dalla do setan non ni juga perimi kapere tu det abangke hal bang so report along la non BJP atum ka claim bangke hal dak non ka pe pas dia bangke la ilitum a suggestion bangke la pen la anon sorma commission a suggestion bangke than pet la bangke lai lo kapere me ke non ke yat ponja dak ponja sinan bi at ko Kachinya ajakong abi tupi na po. kalang la Bitang ajakong chichini ni dak. non Nali non ni tu thek long e karbi dak BJP tu nge 60 aja kong kavi tu si an kache hok tu bangai 60 aja kong avelo ha bu la son si kache hok tu bangai nek tu me itu aja kong avelo bu me serlo bu bangai kache hok tu kijutnya methan sa kenga si thumbon da Alang. apawar ka belu ta kenga si thumbon da la si kache hok bangai Alam pia niya pon kong ni ang siyem natin yang songkar lupa. Lokpakta. isi question do pon jo la si lodak Elvin Teron kaningje puthak si ka jupon Elvin Teron ma ke hai pulo 6 schedule paragraph 20 area pusi kito tribal people lasok ko si non tribal atunta ajakong ta do pusi alangli kaningje la si dak nangli pakar pon denon Elvin Teron na konsep apa bangke amuni depan sing jong da la si along ri aveder de amuni tum do thai dui ma this is my question na ala tribal pu ge ma phan lo long lie phan no pu ma long lie phan kali mo ma theng pia phan ma Elvin Teron pidon jo ma thalo ni ma te thero phan bo mai ti tribal pu ge abinong ge la munit tu man si ki pu le ari la so munit tu tribe atum a area pusi pule tribal people abinong ke chok lim ke puji ke tribes people pusi prangi la se ne likai kai ta tribes people pusi ke pu alali ki kupona ka jugila le oi jara ba sini lo se ta alali Elvin Teron ke hai or he do olo mene se ta alali lai hui kaning je an ke livelihood apan pu mati la se hala alangli an chulong lerem lo mene non mano na si hala an ke chulong ya pansi BJP long kan yedun pukente la si lage rata tum deng nang nelo lage Elvin Teron kan ni an ye bang livelihood pan po pan pukente lage alangli pan nang li tum le la Elvin Teron pan sok thon da u sita chong ibon lang li ni ye de kon ke Desar scheduling tanguk don de gado kabita adon tinta long and pukente. kalang lo kali la alang ka konsep alang li kamat hada mang ating sidak naka ju la pule alang li pulo paragraph 20 long ke tribal area made tribes atum along ri pusi ki pu la si tribes people pupe walam diyo la hello di sini lo di la si tribe people pan kali bubo ke pu long lia pan chot bubo te dah la tribe pu ke pia pan lo la hello pu nam nai tribal pu he long lia pan pan pu kali ke munit pan sing pu ke dia la tu mas ke tribe pu ke ente kamat hada mang to sono kamat hada mang ne muni da hala nang li tum chini ne om de he kitab se nam krai non ti la ho kalang lo ni tum ka pachu be ma hala kitab long si dolo kente la si tribe pu ko pisi pu ma nang li tum lang thala Oxford dictionary long da lang no la ben chamber of ki ko chamber 20th century
Chambers Dictionary putado ada kalang app no nanto ako hala Oxford Dictionary of difficult words putado thalang hala kalang no tribe pu pi pensi ke wang ma tribe pu ke lake Latin alam pu tribus pu pensi ke wang tribus pu ke lake the three divisions of ancient Roman people la fancy tribe pu tribus pu hala so tribus pensi English to get tribe pu ke endul yo lage muni depan no lage three divisions puta of Roman people pu hada type pu Roman country pu pe hada ala de si konsi dictionary lang lang no lahito kasi kiputot alam kali eliteron kachini ne kasi krong tu berat apot si mangu tu meme la puyo alam kita teke modal apok dokok to masi BJP pen poisa ke long dunjia puak si alang li ningje berat pusi pulai we alam la si rat atum la eliteron kaning ya alam ke deng nang nelo bang apok pancot ke se la se kalang na kamu ni tahdi alang li akhima non lom seminar alang tum workshop 2 days workshop do anasi ala sa video long na rote thelong po article 280 alam los ka than la poisa long po ajat po polasi ili tum kachini dam nai mang kana no ili tum council of tangka nang kelo ajakong ke 275 one bench nang lulu la kopia pos nang kelo ma polo tangte special itu phan schedule track tum council of la isilo ma disadi isila bangso ajakong ke itu identity lo plus hala take toke ka mention do je kopine sung dera hota grant in 8 our side do lapen schedule track council aphan vek u ke tok kondo ko lalu non article 280 long nang lo pote dak track atuma council aphan ke tok awi la halo ka phire me migi article 280 long la si ili tum ke la salam ka pudun ep la day alang litum pulo 280 ben endun de te nang tum poisa long le da ji athe ma ta ke 280 long si ponchat alam ke do India Finance Commission pen ha a link hala ponchat tum ke do la posi itum six schedule council an ta hala dak thap dum thot lo te an ke itum da direct funding poisa long po budai hala direct funding long gi ma long le ma la le Asia part na hala ta sida non amat ka chini na ye bangke la itu six schedule council aport 280 long thap dun de je poisa long le phadi ponchayat pu pe je poisa long le phadi la so nam ka chini nang ji ke nang litung de constitution si upgrade no nang litung non nang lang dun tum anta constitution si upgrade no constitution along article 243 bracket arlo D bukan tahu tu D dah aso D apa capital D kali small D hala dah ke tahu tu ponjat pulo te kopi lo pada ke tu what is ponjat pada ke tahu tu ponjat ke local self government lo amen ke jat alik tamik lalu ke Tirupuniyo Songsat Ven tamik Tulsung Vaisa tamik Songkho Dilgapa tamik Servan Kep tamik Mukpong Chahuban tamik Dorbar Snong tamik lapen aku komandi jong si Tulsung Vaisa tamik kuki apa lahir lo hendak ketok ke within bracket arnodoti by whatever name call by whatever you may call putali day you may call pulat elak non nang tum aki mi silam no te pa lama bang lo sehingga by whatever name call puti do past tense gitu call past tense no by whatever name call you may or you will call lihat dak tok kali damane aprang ben gitu pa non silang mong ipu abang amali rong ame pura non silang mong nang po abang kali aprang men gitu pulit kar rengmana gatunta hala Injang Tirupuniyo Songsat Ven ke laga aprang men si iklem non le penchong kang kali
Serwan ke selam ke bang lang han sar kiri si ke selam ku hala itu karbi atom atomo atenge atomo mana history atenge lang han sar kiri si ke selam bang ningkan surya prang si ke selam so tak si dorbar snom kan tu ko kita lo prang si ke selam hanga si pedona ni pusi constitutional lo ke keto kopi si itu mah autonomous council karbiamo autonomous council dun kopi si ka kiri kurang le no ma Pensar hala sur ke nang ni parliament nang ka pilih tang lo ke. Pilihan lo. People si pilih act people sila accept sa dati. Kopi po ng Akin papajeng dia nila. chok tang dati. Non itu mah MP ninja do nangi. Deng nangi hala pupudo ne. Yung si alang likar biya pancing hong kuda. Serwan kep deng nangi si alang li pupudo nangi aning si ichi nangi. Ahok lo. Itu ni curo piki alang li son ke mun nodi. Kala. Lapen dak itu macam ini bang kala hello non village council apa village council Ladakh Article 243D of the Indian Constitution of Law, Panchayat is an institution by whatever name called Padaku. Panchayat ke isi institution lo isi ka chingruma thai lo ke charli a thai ta hai lo mine lapen ka thanda chinguma thai la ta hai lo mine sita amen ma kana tu iraling yeno kulu. Irno. Anke non village council ko ake vai amat ban dia amat tok dia village council pote hetu village Council tu English alang English lagi. lah. Itu village council tu ki village council. Oh. Na buko lote mo ka explain na ya bangke mo government tu na theng India so English panlang seleto chini lo. Oh. Di. Ande PC la village council po ke endun kangtung tu kadet lo. Kala. Arlo kobindia biti kang lim do bu chini nang lagi. Kala. Village council bulate lagi job bostu tan lo lagi. Sa kala than Oh. than det tak lo sa din ko so pesi kithan mala so kita paklang hamra. Kolo. La non leaders tu man he ko so pes long sige Kolo bang ma. Hala bang so direct funding ko he ko so pes long sige tok. Mala 280 article lo ki. People sila tumpor he that man jini he that man. La sinin tum pudun lo. 280 yung si amended pun pulutan te. 275 ta amended lo. Obviously. Oh. Ulo. 275 along India Finance Commission badak tok dun det no. Pachinnya dun lega. Pachinnya dun lig no. Aki mi 275 one close even ko. Birun kong no. Anya poisa puta direct funding nang lipon te. Harong arlu. Oh, anya itong status ta. Itong council akang day akang tuita labang nang bisun jok lot po labang ke. Kirong asar tung anta deng dulok. La sinitong ni pudun la si ketok ta ketok dun lo le. Lasi itum kacin ni na ya bang kelahan lo, itum kaya kasi thamber lo, aron along ke specific kudi na lida puga to. Jong kokpen amen tok dak nahi. Nonson village council pulotang te hala state atum ka explain ateng ba government of Assam atum kitok ateng ke lake panchayat pusi tok dia pu interpretation mo breaker long ke. Lasi six itu long ki kopi posi hala constitution ki thip ke theng ahe mai tum kopi posi il tum tu ya la chithano ke di. The framers of the Indian sixth schedule and the Indian Constitution. Kopia posi sixth schedule kaping chong ino. Ilitum akhe anthek ajutang lapen alamaki ason bisar kita aron an lapen kapacing thul aron an tabe an sose kipa chok lim je phan lapen kepang bobede lapan pulo kedi. Itum identity ingke non ilitum labang so panchayat le dengdun den lote itum karbi lapen inglong so identity ke dir det oke. Biar bolu ke nota. Minhang saya cewar lo. Yang thang saya sewar lo ngah pu ke karbi kai kang tim jing hon nang ho pu hang yu. Ha pu arona ting ben ge sok ka chet thang du ko ko le. Ka che pang bo du ko bo account lo la ke. Nang litum lang tha de ako ne ningje apran da ka ningje pik alam lo. Setan non ako alam nang du tu le lo pala si idum ningje tu nang bara de lo he. La andeng pi hini pen andeng so trop sialong aron silam lo te ko pipi lo ka silam pun. Da ka silam pun ke clause 6 along si pulo. Clause 6 along da pudo. Subparagraph 6 along ateng pen. Udah ketong do hala. Paragraph 2 subparagraph 7 along da. Subparagraph 6 along ketok ateng pen nantung silam lap nut pun. 6 along pilo pu. E bang ke composition of district council and regional council and the allocation of seats therein. Yo. Koman mar fancy seat kopi ke pinang lima, ko an mai pinang hi puta hada itum da council long si silam nang po. Lapen delimitation of territorial constituency. Constituency la MSC constituency ta ang
ahimata kololoma puta daksi silam nang po. Lapen qualification for voting and such election and preparation of electoral rolls muriate. Voter list ka silam lapen ke kuman atum si vote pidun long jima puta daksi silam nang po. Angel hello na itum ning dunon. Daksi silam nangi pulotai kasilam nahi kopya teng lo sik sidul ateng pen body kasilam nangi ason ka prek pengali sik sidul long keto ateng pen sik sidul long keto ko tribal area pu tribal ato mahana na pula bang so adet ki and then la tribal anak pulote hala election na long ke dodunta tribal ato anak amen si dochot ko ke dake ko piwa si chini bang wedan na kyo Ande ako dia bang tutulo qualification or being elected komatsi election ki thurdu nai ma aku lata daksi pitik nan po ange komatsi election thurdu ni ma plete dum le pi thurdu nan bamun pi thurdu nan kupulo te chopi ma kalilo lage tribal area pudang de tribal debt pudang de lage kada term of office members tum ningkan ko ando ima lata daksi tik nan po lapen any matter related to connected with election nomination ki pi ka do ka ve akam anda ko son si claim nahi mata daksi pitik de council long pitik nahi da proceeding conduct la pen la election high death pen meeting assembly session ke do council session ke do opposition si ke do nahi ma la ta daksi claim de nang po no no mai tum council pen session ke do pi ni ke lage 1951 a rules pen si claim bom 1951 a rules along opilo ke pu lage komat ho kaselam lata ningjep pig lo prangta zeta non ta ko ningje tu nang le po yo la daket tok yo daket tok lang la so kitab lo la ignek tu me terak tu ta me abinom ne la so kitab dukan bete ta long nan ji not ge application pp te chon naman ta long le council la long jok ta pachini ne de nai pula tu ma tha tu constitution le si pachini ne de nai pula e putul ma labang so constitution ta dukan beti ta do he kopil ko patu nai da kopil la council ko patu re ka patu re ke tribal tu karbia tu man jat pachini ne de nai papi lu re nai po phansi lage la hu account claim da ke to you day for the first constitution pula bang so Allah asalam dak meeting ke doi ka do ve election ke doi ko son ma la anda dak tok lap lo seta hala aprang si dak council election na pedo 1952 ningkan election na pedo hala panchot na pusila pulo ko pio ko hala panchot na hala panchot na atheke lage governor si ka sila governor pulet Assam government si ka sila Assam government pulote itum le kasela emethang ka leader lo ke di autonomous ka leader lo ke di auto ka leader lo ke dispur si kasela am pinak lo ke la si dispur kasela am potsi la ke non ke en nang nelu si ipu muthe dak hala 7d b lo ke tok nun thu do la dak 7 paragraph 7 B along ke top do provided that until rules are made rule akaprek itum cisilam le tiket la le embom nun pusi ipu sedang la le embom nun pole ningkan tharu enturong le bulu la le kilu kam lo la le non kan ningkan troxy cap and eblo ko pua akhirnya ke cikrong ka chalak pu ke cikrong tu ka chalak krai lang la de kilu sai selu kero ki parbilo sir la dak pen kitam pala pot atima ele tum 6 schedule ajakong pulo 6 schedule si hang ore APHLC tum ge pusi pulo ki hang gali 6 schedule ke 1951 itu tum district ke long pa namasi a 6 schedule lagi tum 6 schedule along ria posi la ka constitution masela supen itum ke long la pot la dak ki dotang ajakong abang itum chihar jak de pai english pen de implementation pulo ki pachu na saiban itum de de la sandeng pi hini angdeng so proxy tum claim that lote election card ja voter list ka selam lapen laposom seat ke thak kwan si papati ma non ke ingkora trok di itu meaning ha lote mo thomkep dikep pokep trokep sudah itu papat umbu lapen adim ke than kuso adim si ke u lote tham poncher lata delimitation bulo lake lata umlo lapen ladak non ke to bom ke itum election ke kwan lo 5 years budi atar medi to non ningkan poke itum
prapong cho lopot ningkan isi tum piong mo chona ko 6 years ta bonai ni puda tin chong mun ni da kito 6 years ta extend la ko lai hui ke claim an ke talks dura negotiation pen Delhi si claim nangi pu ke talk ti okay lo da la council si non Delhi pen nage talk apot ke la ke unconstitutional lo binong ke kalang lo Delhi talk ra Delhi do damra seat pe bang nangi ko na lo ke talk do da ave yo constitution lo ke talk ave lagi dak sinan tu pu nangi pu la sol lam de Himanto Biswa Sarma ta ningje bek lo divia lo are pu seat ka pe bang nangi pu de dak ta un le pu alang li ningje bek lo nili arjun dun long theng dun long bek lo lagi Ako paragraph 2.6 lang do eto men. do et lo Claiming hal sorting na situm claiming Kalang. 7 to akero pipar pilosar la sinon puthot penekwe women wing secretary sangpi rita kam sapita na chitong na posi alang li pandame non special report pi kompo alang li pan lake alang li legal area long ba claim dun busipu la si alang li pan jasemet non malong dithu malong purisai alam the kutha alang li pan non ki patham moi masini lihin ta report pi komno non nom ilitum kar biya khai tum na puson si anong ki junu ason si dak ki ong dung atum ki klem pon di komande long ki kadun komande bang ke la puson si hak ki che pan ki dudun pula puson duo pasi non nang lihin kan soarlo to man messe na ken kam ko puson si ki japon thegi ma ba ko puson ki klem pon si tum soarlo tum tame ki messe na lo ki dami ma na sobu ta ngali ma no ko Chorolo. Aprang sige, ili tum suarlo tum sitabi kachini ajakong ili tum chipidurek nang si abang putin osumar apai ili pensenglo adon tina hem sitabi ili tum kachini ajakong dorek nang si pima pulutang te idona hem tun jong si mesen interact lapen ahok pen ili tum hem akam hem asai claim dun ba society run along le ditum claim dun po sa kami tendency ditum akimi laki cheng nangji dasi suarlo tum brangsi ki kapamedya phanta suarlo tum a responsibility thepik lapen kapahing no dakya phans kami suarlo tum labang ke lada kamat hakona je bangi kapame senja phan lapen kapahing no dakya phan labang chongwai thek nangji athima suarlo tum jong si mesen aphan kamatha duk lonte hem lapen hong setami labangi ditu isi example akime ilitum than pon thekji isumar lapen lori longpan asumar phan sami ilitum example akime than pon thekji pima pulodam ke isi sarlam the ni kai ke sami so sarlam the public speaking along non ba ilitum awareness along non ba ilitum talk show along non labangi ditum chethan pon bomlo lapen chethan pon piglo isi sarlam the isi philosophical thoughts ki pudo behind every successful man there is a woman and behind every successful woman there are more women idon ahem amoni teron hem terang hem unot idon ahem inut aruso dodolo chobochelo asumar dolo lapen suarlo tum jongsi kizapon bisenlo tonde dak suarlo tum ta more women ki oma asuarlo tum nang bardunji lesi labang itu ningji pipona lapen isi saram the apodola Mahatma Gandhi ki pu if women are discriminated from home to outside in the field of religious, political, socio-economic, cultural, education, from home to outside, if women are discriminated, then India will never attain peace. Puson si ningkang sam long nilo puson si tumhan kan lasi ningkang sam avid that lo nona bangki ili tumalong political pusatame chok jam lo ili tum unification do lekte dalo lapenan pars kami suarlo tum kami asumar dodong si anut kapret asar marlong ki kadun anut kapret asar ariso marlong ki kadun bu la kopi apot ma la ili tum kopi si lason na society ili tum kicheplang ma Laki litum realize nani self-realization is the source of a better growth. Itum isumar jong si mesen lo punte mo future generation ki isumar tu adon tina au sumar ahem karbi lapen inglong akai ahem tun anta leaders naman po
jahat monit tum political naman po jahat tum ke arleng ke the naman po lason si hem kachobo chelo kimisen bang phi ilitum cheplang itang ji la si non along la po an na kahurisay la pende sarmar pen sartimar he jansi asumar jibi kangkok si ke kat ke dam la ke claim ik nang nelo la pen ilitum la bangge chimatha na in chimonti nei ne det nelong ri ke verdet po atima ilitum ke 6 schedule areas ilitum ke paragraph 20 along aten kan ilitum ke aron atam ilitum chini dun si adon tina hemtin setame ilitum mesen me et si ilitum dut hak dangji lapen mane hemtun kisung ki protect ahemtun ben setame legal aids lahai ki rapondo athema lahaya bang ki ilitum technology district legal service authority along setame halada komane domestic violence mane rape cases mane kopine koson akisung ki ko old age punon alada usumar arta kawitung apay apo kawi punon alada kirapon makuson duk lapis sila hay kirap sitami ilitung application pipen documents kopima itung submit pen lada ke district legal service authority pen sitami ilitung aphan nangkarju jido lapen ilitung aphan natung sitami nangkira oversight do lasi a district pin Kardiang Lok East West di Mahasau talage DLSA lage dolo lapu hamrenta DLSA dolo difuta di Fuport Longda DLSA office dolo lasona taxi mania women atung di pinangsu lapuson problem kido ulunte one stop center long kadang ignik haladak download ulun he sar tu hadak download ulutang ke kopia kisung si halabang so abang ki ke koma aladak application ICGP po document se thampo lasi hadak coordinator doji alang litum si tami la arju po engke kopi si justice kilong nangjima di district legal service pen la pen core pen kopi si longjima la pen alang litum asumar jong si arta awedak lang la pen ge apina na bang appropriate and that look ba episode asumar chi rikang at look long te lahay ilitum one stop center long si tami dam ipen ilitum chini na sikira lapen kapachini lapen ke arona pen la one stop center pen stambe ke klempon pinang kan kichundolo kasi ilitung la Kardiang Long East West di Mahasau stambe ilitung la hay kachinia sa pong direct si keme atema ilitung kan akihai sar langli ke non ke ilitung aphan ikang hon pen adjoine si alangli dode sangsi ame ke janga porwe rat kaita rat khai si ke kelang ko adjoine alangli kakis tami ahok alam pen si alangli 6 schedule to the Constitution of India kita chipur pen si alangli khan lapen alangli ke purbe pen si tami alangli ke chini ajakong kepik dasi ilitung kato kawita so arlo tum stami ijakong chepedoduna lapen ilitung kamatha ahok pen ilitung hem pen hong stami klem dolona to kero biloni namo sirang tu kon non special ada question akar jupondo ladak la so kisini lidak question ma kotora jupon to ladak Mr. Ejang Wangar Judo Nagar Jupondo jo APHLC team kethe geding atum aphan choning rilo kalitan sumila rong hampi arong nang humri tha asila so kotha kachu kache boy ala tuma muso lo sumila rong hampi arong nang humri tha pi ni kache che pon ne asila so kotha na dikulo Sumila rohang pi ahem ke ilitung damlo ahem ta damlo lapen arong ta damlo lang damlo lapen la pi ke ake hai numol nomin MLA non ke deputy speaker ro alang lita hem kim pidet po pusi pu council tum ta school ta Sumila rohang pi amendment school ta kim pidet po hostel anta pulon ni tum halabang sa school pen hospital la pen ahem non ke misen popor la ke langdam thulong le lang la si lang langdam yik la non ka ahem ki kim tang lor ko ahem mange kim tang no ke do ahem mange la ke doktor no mo mumin ala na chap pen si la so ahem kim no ahem school bange par jablo sita school infrastructure bange la ke avipin kim ame na signboard tar lokshot ali sara foundation ta le dilan just là bamboo pen hai là pen itu pen padat check pen kai pu pen kim chap ama store da ve thang da ve la pulu là sami school dolo ne ave lo ne hana da la pulu ra ko la sia la ahem abang da la ta ko ana ki thilo ne bathroom dolo ne lang dolo ne pin ni lai hi ge
itum dalam long le lam la ke ni tum lam dam ji la ke mo ten ne li tum no man ke APHLC pen ke non ke la ke sai ka ti ki apor mo ma si munit tum han sai ka ti ki o ja pan si ni claim ma si hi ke dam meeting e do ku claim le de a tema sai ti ki ke te itum ma de chi rai un ek yo la sa la ma pa ตอนนั้นเราทอดดำทุกที่แล้วนะดังการจุกบด้วยแล้วสิกิดำตั้งแต่เมื่อ all party a meeting ก็แต่เมื่อ CM ประเด็นทีมการเมืองลงตรงอาร์บริตอมลงกัดชิงไว้ไทยลงเสียงของเราแล้วเป็นอะไรที่ election อัปรากันจิตจักคนรู้แล้วโซ่ PGR ลงคิดดูอารอนรีเป็นคิดดูตัวพันบางแค่ปีนี้มาสิ่งที่สุดก็แล้วเป็นปรับจิตเป็นตัวพัน election อัปราสิทาร์ลีคนกูSedap pini nian tapi la tuman ke tharli asai ta kelong le la pen la son si ki klem lo poda kelong le la si la hai rada phan ki pa lu bange ing tom le lo ma la si la da isia anotis ki pi gondo yo notice to weke da len bu alang ke kai anotis ki lo ani ke tarik kre isia ro ko 11/7/2024 la ke especially la kopili aphan lo hai kada west caribbean lo sitame assistant revenue circle si kilo lo sitame non ladak utor borbi long hala mongo sina tun ki pui pu dalam hodak ta hang dak lem phela lada ko pilo ta nale kohi gan ni picture podi det klang oi det notice to vacate the land de all the person who entered into the possession of the government land and the land reserved for grazing PGR under Donka Revenue Circle are hereby ordered to vacate the land within a period of 15 days from the date of publication of this notice. The structure which have been raised on such government land and the land reserved for grazing are also requested to be removed within the stipulated period of 15 days. This notice is issued in pursuance to the order issued by the Principal Secretary Caribbean Autonomous Council, Difu, with memo number. Son alama la son no, ju aprang da son notice pilu. Ni pana hala da ke tum kadawe ka che song ho tha kheroni sarialia lo di hala da ni pana peklang la omor sa isu la so podle lo non ta la si alama ne la pula hai la tum man vacate nanji pulo la tum illegal settler tribal gali la tu 1951 ben le la tum ke do tum kali inut bahini do yi mene 1951 me do ta nedala 1951 of hi ke bang tum sia la dan do hublo ande la tum han vacate non poma ke dam yi kan lo la da ma tok te de Caribbean long in tan dam et nanji pu pu pe de hala da vacate ma me mu chot along le la tum han pi chu de pu lo te tum ne thang da le ve la son ke lagi Caribbean long je pun ache rai dun thule pu la bang ke me thu je pata da long thu epon ya la tum bang ke CAA Abdul Papa sama illegal Bangladeshi tumhan Nang ke jong toy ji ko ma Caribbean long legalized to oh la son lo ke plan so non PGR Kiruni long non tribal satum phanda in the name of PGR eviction latum phan kapre long le long rehabilitation pitupo latum phan legalized permanent resident eviction law na tu pen land and revenue law na tu pen lang nam no te six schedule area ke la ke non tribal non tribes atum 1938 aphi ke bang atum phan an ke PGR along lechot kali along ka prek bendala tum han eviction nan ji pu ya alam mang ke six schedule arong bang ke lapen ladak nili si arjun der po lapen rada comment nili phanang arjun da do non
isialam no tharle tai la tumge appa besi chama kam se klem ipu non lai siam to bangke lage tum kroi ta kroi me klem de lo klem ke si kapacho bai sing o la se ke dam dang rada comment ke en pona teng silason do je lahai akib be ke se tuman tharle de ko for example BGR lo pen tharle de ko kona lo tuman kibi po ha jalukbari ke pon pe lo gan Bonbelo Bangladesh ke pedam delo Pedam delo. West Bengal ta toy telo Borak Valley na tu ta toy telo Bihar toy telo Daksi ako pedo tu anke ladak si pedo lo pulo ta hala avotari se ke to bom la lage daksi biko teng lo ke Ala pulo lasi non 6 itu la teng pulo tang te amuni tuman la ke tharli lo ke toy tanang pola pen amen ta thanan pu Galang yo apa ya lage halada aron rilong se ke dolo pot lage do ana tumke illegal encroacher lo ke 6 itu kali non kala ngon sada 6 itu lo mangi tier tumu choto seta 6 itu kali det kusitame la tumke encroachers bidalu lasi la tuman tharli ponang pu bang ini kaning je sondola ma Mabel Ida katharle jike ko ana guarantee lo lage non la se song hai se than bom lo ma di ke dam tang ta MP election na brand da CM chipulo all party meeting lo ta ro tong lo ta je pi ni benama se notice ame issue po ko issue lo mane SGP de manda suspension ki pi ko bini bahini ba mal lo ko seta non anda effect pe kanda la se non da la puli po garanti ke lage zero garanti I received 11 July di 2024 ada pelang pia lo di ala da kachisong ko ano ni anda sarmar sartimar urisumar porja suarlo tum ko ano ni hala da aning giduk lahai alam deng po ma deng de council atum he anno je den pen eviction po ma labang lo jut non rat pen alam ti la se tum klarda kan chini na po nomor 1 tum ka chini na ya bang la lo illegal ko tum chini lo BGR nong ke mayo dolong lo ki dolong ke itum khai so tum ke dolong so tum kat tum ke dei Ladakh is on a problem no ni tum ningye nan kok po alang li tum hada general order si pidet lo kado we encroachers tum an pulomani di an ke hala so area ke garo ta do kan bi langlu ta do karbi ta do dimasa ta do gurkha ta do nepali ta lapen ke kopi pi lo ne la ili tum amunit tum hedi langlu ta do lo lapen dimasa boro ta do yo la tum hangi eviction nang ni eta nona notice ateng ke hala tum hangan ta toy tu ad lo la sor bang chok che dati notice ki ba ni tum ka demand APHLC ben ke hada ke do an a tribe atom phan ke eviction nang ni hada pa do bong nai kidu ya jakong do do ye ka kong do atom bang ke aku hada pidu long le kulo te along ka break pa potam de sen along le pitu vek kan pa la tum ma phan ke lain long la pe hala dak ke do tum an karbia tum ana chai dong se hada vi nang ji aba karbi ta ka du we ma to tu man bi hari momalia ta chai dong vi tu rong bulo te lagi itu mandang na le belo la ta la sa kero pilo la pen nom CM tum ka phere nahi alam da biluti ka da force ali ku hai la si supreme court judgment na doya no supreme court ko pi ma lamrai ki pi ke high court tum anta la pen district court tum anta ju at nangji busa da ke to ka du India na constitution lo ta la si non notice ipi itum heno piklo pupudun no heno no ison bang kahin no bang hala tribal tum handa eviction ji po bang la ga chok chelo la bang la pen non ki jutsi lo yo la pen la bang so pen we tok so ba video ja to la da dhon sing rong hang nathar jupon korte dhon sing rong hang pen la si article 163 alam pek la da thasa yu la tu det so la bon India na constitution la teng pa se nang di sab so 163 nang li hala constitution India constitution kelano 62 long kali 163 ka 62 long ave lage India constitution moheta neli pulo law Assam government ba state government dum law selam lote India government dum law selam lote 163 article ateng fancy governor kali de president apan sita lulu nangji approval asohi ka hang apan halage itum six schedule area lang kali halage itum six schedule area akam ke claim yu pulote paragraph 20 BA pudo six schedule long hala swateng fancy
governor lapen governor phan silo nahi only governor president kalilo da bangke governor phan silo nangi la bangke hala governor phan ke lo ho direct si governor phan lo nahi direct ho CM masih governor phan pidam dia nahi lapi governor ini pidam dia nahi bu Assam government Assam Hill Area Department ba Hill Area officer tumlong ba Assam government officer tumlong pidam rong pulote lagi 163 la naga ceplang le pola bangke labang e chok chelo lagi Assam government tum ajakong ave nanga padigdar don di sita nanga padigdar don dia pan ajakong do pok le po itu ajakong kachehodai dang ceplang le pola bangke Inta people la so teng pen ken the CM aghai sartu liram rong hang people la so teng pen claim that that's claim to that la de la hello la BJP Congress do ticket claim te lo la hello La siladak nang purhi pi det pojo 163 article Indian Constitution law sunset law 1 along 163 article Indian Constitution law sedang non la penal tum Google law ame beda non kirinaya niom ke la pulo 1 article 163 of the Indian Constitution bear non da click non ke bang dekho na sedak to upilo 1 along pulo there shall be a council of ministers with the chief ministers at the head lagi and advise the governor in the exercise of this function except except in so far as he is by or under the constitution required to exercise his function or any of them in his discretion la except ko bang di hala 6 schedule pen ke nai apara banglo lake ini ka chini pula lake la discretion 6 schedule alam le dak dilo lake 6 schedule alam geli dam dilo except his discretion haladak opini do ilang meni beti chief minister pusita alang likroy credit da un po alama bang lake governor bang ekroy credit sita un po bang le 6 schedule lang le lagi 6 schedule pen halake break jam kang ka break lo lagi la pen ladak 6 schedule pen jongsi kipachera damdi do pulatang ke non la bang skeda puthak se pulai di seta itu man 6 schedule ba autonomous council atum jongsi aron pincong lo pulatang te kilo nang je bang ke direct governor of sigo dia 20 BA 20 BA teng pen di la seladak 20 BA di it is ladak kita pasan hello yo ladak but as per 20 BA it is completely discretion of governor ladak itu apa dia ladak itu 20 BA paragraph 20 BA yo exercise of discretionary powers by the governor in the discharge of his function la banggen la support 1995 and ingkan la MOU che to ho sila gi bidun la bang MOU ta la support bang ke henu elo misen lo la bang ke la da ki pu la hala last ke tok le la so ting bang ke council of ministers aphan governor arjure nangi pu consult pu advice take advice pu pe advice like any consult tingki rai nai son do son ni la son si la son bostu na le lo dei pu nang tum pini kaning ye do ma pu yo ning ye po la chief minister bang o pipilo ne phang pong ning ye po dala chief governor bang e coordinate po la ye roi nang nelo la si hala chief minister ke hala ke constitution na munit ke India constitution na munit ke hala ke apon ne governor bang tal hala bang so ke claim un hut ke alang li ke 6 schedule la munit pinak lo ke ada kita langsung hello constitutional head pulo ke next to the president of India lo kalang lo the constitutional head but 6 schedule constitution ke ye la si hala swateng ma alang li claim po aning ke hang ren he ladak to la as the case may be lata council of ministers on karjuta lata as the case may be kai ke le karjugar nahi ali arju ye da sacho lada wanta to as the case may be take such action as he considers necessary in his discretion governor si like action and that po aning ke hang ateng pen aning ka matha ko pilo ma ke chok ko matha la so teng men si claim po dai an ge ma tharam tha governor aning ke hang ateng pen si claim po matha la minister of council of minister dong ki po ateng men claim po bang gali
alang li klem ni ke sikidu la ten pen cetana ling sita ne ning ga na teng ling po man ning ye thu thap ning ye thu pru ba na chok chel constituency sikidu la long ko pi bang pu tribal area phan la ke yo hala se aning ar lo do thing nang bo governor bang ta yo la ke claim yo lapen itum chini na po de governor apan keseng ta constitution ben ke nasi constitution attack ke governor ta damun elu nasi constitution ateng si lang tak lem lang po kalang to peneng we apor dolo po si talk show on 6 to the constitution of India and autonomous state peneng we nangasi tong dun na korte panelist atung halang dami churu lo aprang sineli akai sar jaiga thar panda churu untung alangli am arta ke dose dame ajogang ka chopa pona teng dame alangli apor na chipi dun thek pot nale pan churu lo sir apen nakai before man se alangli dame or thatlang so ben LSC pen dak peneng we dikuan nang pali kontek apa tame alang panda churu pongno apen ni son alang ni ili tu man ni ning je lo ili tu kagak kita participate dun de ason nak lo kata alang li kan ni je alang de serious ko lo athema apiso tu nyong si bang long kat dun tu beret apenan tu nyong si bang apenan thi dun tu beret bang apiso thi dun tu beret pulat de la son playing tu pulat ko pi wasi son playing tu na je plan out ka ve pe pot lo ong beret kar biang lo aprang el son abi ke kar bia de ka chik ti bu ke je than nei je than the po an si do aprang hot ke ale non pe pot lo ke ong beret la ke ong beret ante itum an lidar atum ke chok che pot tu hala kitab long tok do alidar tum jong si mesen no te adeta mesen di la ben hala ke mesen no alidar bang jong si mesen no te arada so to manda ke mesen di alam lok si than di ke la ben order ta ke mesen order lok si pg mo de nige nang tu alidar lo pot hora botol si suri thom kep da ne jun hodei pule pe klang tu rong no te la ke chok chelo la ke arada tum ne son dai se bu ke plan tu yi ki Japon bang si chok si det pulote lage chok si det po itu man leader dan ki Japon social ta itu alam itu si Japon ya tum lo la posi ni lila itu man ni kan ni alam ni ta support dum lo kroi dum lo la so la so nambong mane along so nili mane patumi digne nili puson house visit pandam sa amasi la puson si nili ning duk pik lo halada hem to ne than thi lo sitame oso hegla class troxy class market la som se dola amase kopi lo exactly ka cheplang ke la I don't that kadilo as a whole carbiang lo east west dimasa sitame asupi to man si dukan padam po anpar ke lapuson penam dam toy po lapuson ko pineya atiranga ku ber se khar son penam dam po lapuson ke halabang so bang ke nam dam nam tok lo amasi pe banggi nang chithan dun lo lapuson muni pinaan do lo ke nam dam pi pe lo tang te arang sige so la so po si nam bidam nang ver lo ko amani di pulo lapugali i gatum ne ngatum lapugali usumara phan la hai penam dam toy nang ni la pen ili tu mata chu nang ni la hai ki chu pen ge nge a oda dur ke no ke cheng lo ge apu apai dong si ki chu lo don te asumar ki charli ton ho ke la hen lo ki chok cheng somar tum han son ki ke toy la ke bang kidnappers tu kidnap ta joy ulo son ke la se somar to man ke ki ka penam dam ko pinien ten tu ke claim nang ni la tu ke la si la ta child labor against lo ke te child labor ka pinchong lo ke di ka ke nam ta di ape si ke toy mene apo si ke toy mene se ta nang child labor against a law ka violate lo la son ke na sila nilitum la office kan sitame la kuson mane panjong si bine la nga pesok dam to la ben tumi dikta la son si theklo bahari tipuk diho kapang kepon sitame along than thelo sitame lahai sitame kam jong si toy lo long te usomar kun la ke child labor lo obviously gali kam bang yarso ke toy nang ji athema charli le det kon no te kam bang toy ni mesen na kam he ui toy ni atibo akit thi gali det nang ko asu ye chelon chi si klem in nang ko ange ala tipuk ke thetiyo ange ponun ere mang lo la son ni klem nang ni talang lo to peneng we ne dai si itu tidak apa la solong pheri me mi khanjang no hokpet lamang ke hong kachomdat da mamen pen ke dam tu aja ka tu abang ke la so incident ke tu pi khanjang
Binsu talo arusu talo. Tasi nili hadap West Karbi yang long pen bitu mo constituency long son tame hadap pe tame Chennai Kerala tongho Bangalore tongho lasam kacong dat tam ke apisu jitikang yang sedang lu. Ang dagang si dak ciklojon trok ningkan isi ningkan hini anda osomar pan berta we hadap pen thangta Chivangbe lo dante lage arusu danda pini jiplangrek. Lasi hal dak mangda pini jiplangrek to lage. Lasi lasolong bangda kacong dat kita matum tame hem bangla tum chamata ini somar du kadu kowe ahem boson malahai jalan dang ciberta dum pamini lalit lo tang de lake kacong dat kita mamet na lake pinan subang cikak betu Cikak betu. lal laben ison bangge ili tum la hor ki jun lam nang le roklo MLA election of Frank nil 2021 la MLA is election of anitum campaign kita mutamun di West Karbi Anglong APHLC ni kita join miralo amasi sot campaign ki dun cheng ho nil tum la APHLC meeting long anda hor ki jun mi ar leng tum ansinan nan to dun from di la pen APHLC meeting na dun ji na claim dun ji pan tum anta hor ki jun tum se sunan dun ra di sina non recently la MP election date ma kene mili binanga na birta long lo report long lo a frame hor jun ho tum non APHLC long kam na claim na jo non hor jun ji det kan jang This is a good example. lage isi misen ang theklo bisa lage kon a thema APHLC meeting long non hor kan bi na ten na he puilo a oda dur meme der ji mate dage aron lam se thani mate lai hu pen mat non ma ke APHLC claim on tum mangano he aja hor ni jun tum non jun ji det kan jang se theklo Kasi tuning ripon lo, ano la so platform ng tuning ripon lo, ito mga president at hay sar, diyan ka sar, anong ni pencheng lo, ito la non Karbiang lo, East West di mga South la, labang so awareness sa bangta, PS level pen CC LA Central Office kami la so achirok to amay ta so luto asumar kachin lang pamit ipan la pen ahem asar buratum si tami piso pen koson si kimi kichok nangima labang ke parents to kimi jipan asumar tum ta kimi jipan labang ta awareness bipon siya kinak sotsa atima they are the future citizen ng kasi educate agitate and organize Dr. Bimrao Ambedkar iputa lata ini alam kali lata sudah alam educate logi tek panatakte education bidang no agitate itu kaci som setami nangko organize setami la seminar talk so pulang so si organize pon bom nangko kimi gicok nangji pulo tangte Pinang talk show bang itu lansi kang tonglo nang kelang dun hotel beneng jiu teman kami curulo labang so itu ma talk show bang nang itu nang kelang dun pen isi share pun thega sonde mesen ko thema nang itu kelang long son tak akaprek unda war sai long tupo pen kimi alam ana bage chinira pet masih nang kelang dun teman kami curulo penap ninggile puthot il tum cetong fulna peneng we bang konsi kang tonglo ka dulo we panda good night ajo ke me kadong Kadang. Karena